Nina rea ngech. Arabi wajo ni machala chuli sub-region. Wan wamero lutela. Wan pe wamero luchung. Ka ini binu kitami mono mi chungni, please. Wabe chamo chiene ni timi wakija. Achuli mero lutela at the moment. Kama logo uyeni achuli mero lutela. We want leaders. We want leaders, please. Ke kwara chuli mero leaders. O lego wa mero lutela. Bilu chung. Political leaders, please. Wa mero lutela. Kono pade, gagu, gulu, nuoya, kwene, wa mero lutela. Tij pa MPs, tij pa LC5, tij pa ngagini weng. Wan machalo luak dong wa ngeo. So wan watia mero lutela. Wan udeg luchung. Ka initi tamani, ibini tela, unyo bini chungo, nyo chegwok, beno pa mamani tek beke chwaliyo. Ichiet merka tiyu chene ni ki motive fi money batie ni please. Baby nywen widano. Yin machalo la chung money pe nywen widano. Wan pe ka ter ka tiyu chente. Luak me consequence money. Unyo luak me city money. Unyo luak me district money. Tika ketu gen ki weng kom ngarachel. Nika orja ti maraj, yu ti maraj, kun ngo ti maraj. Pero para tura tie ki guaro lokere ni wen ki di ching en. Ber chao leta ka mini inde chwal maro kuno. Inde chwal maro kuno. Un jo mukeno chero lingo. Pe ulogo. Tera luak ukeru gene kumu. That is why you need to settle before going to the parliament. Nget matiki business, nget matiki chente, nget matiki very settle. Machero dok parliament kuja duge piberu ki la. No ngeo ni ana chero petien lok ma kuman. Kani peko me gang pa MPN ne kome. No dong romo tiek kuneho le boy gudu chena ka luak. Lero te lu tente kwa lu muda nyoe kinwa eni. Utegi parliament kuja cheo nen ubi gok me mwaka bi. Machao la bol kui be riek. Neno ni ngeteni ne chao te chera yeni chena ne mone mitimo chubu peko ne mone. Neno ni ngeteni ne chao miri ne mone tiko man. Please, gwek nget mau be chero chung pi wu. Maka ke malu kuya beke neno chewa ka nyeri na ye tie pi jore ba. Che I think district yani Timabe. New constituency yani Timabe. New municipality yani Timabe. Ergo tero me da bangkwon mo chero kuja. No geno tero para ta visione pat ki ma megu unwa. Ki teri ki leta ni tiningo ki choyo peko me constituency ni weng inde chet kere malo kacha. Ero yini chero ka jende ni na machiele chero ni mier yin ko ilonyo. Miere chero ni mier ko anbe fut pa wilu ngom miera wil ngom. Miera wil agetu mier la chuni chero mera for 5 years mi yopo kuone kong. Kero ngo business mana kero kuja kore we die business e ken paluak peke. Paluak e mera biro chuma bedo ye. Kapo bero rieko biter lo yen chente. Jo mugu te chero ka yen chena mi chulo kwan. Bet ki wid matiyu. Jo mugu te yen chena mi chero ka nyom. Bet ki wid matiyu. Jo mugu dwa ta ke mon gite yen mera chente we maintaining gaingi. Bet ki wid matiyu yin la bol kui. Beru betuero ni pemi chero ne do par be cheli. Chao chene ge ma tek ne no bolo kui ni dana pa ken kuno.
giu po ka pa ne pa ka ngwero chung ka mo ka ngwero chung ka ne mo ko to ma cha la bol ku I cham che ne no ne gen wen pe tiu menu tammi you are free ngero mo be pe ovuri ero lenge mere ko wo chwal ngeti ko timo ne no bol ku pe chere lo tummo. I'm not the campaigning anyone but ma chalo la bol ku ke no ne ngeta pe nie wi biki wapaka jomo kere ke tero ki ka yenyu chena mi chulo school fees jomo kere te yen chena mi gedu jomo kere te yenyu chena mi wilo ngom jomo kere te yen chena mi nyom jomo kere te yen chena mi timo business bet ki wich matiu la bol kui te mera la tem tek wo mo ma tero tek wo ketwa kany te parliament obichero gwaro bitiu ki 5 years iken kirdo pedwoke de ko gene ma mo kere ke dong pe yere pe bala pe no tie ke wilo mo toka wilo ngom gedo nyum dago ne o timo ngo pe ke pero no chente ne mone kuje ini be gok for 5 years pe bere tami pe mer ka dwok sore mone ma mu bere chamo ne ni let ma konye pe ka let mo ma konye pe let's be wise pe wek la bol le chumo be ra nywen wi kui pe ke vora kui ke chona mot cha chono dago la tela menen vora la tela menen style pe nie wera we kwede bere tama ana for wanti lo kwa ki Kenya